Museisia ni na udho chaingi tukunikileke laki madhangu ni kiokoni cha umondi ni nedhangu ya The Standard, nedhangu ya Daily Nation na tuyambia nedhangu ya The Standard. Mauvola maninge tu uitondini wa page ambe ni mauvo makoneti kilingi sicha kuwa wakwa Albert Ojwang na wala indi tina wa odhenzi kwe kwa mweni wake wananisie kana anati wenitha yukumana na kuvuwa muno na mahomisie mamutwe na dini wa mwe wake wonde na indi ni vala ando ingi maende na usukumia alama na tuwaisa kiko kima wiki na kusu wa matambia maki meao vaitu ikaindi kumana na ukunikiliosu nunuwana nisekana nuna wiki na kuitwa na kukunua na siendo mbingi mweni kwake na kukwata mahomi siyasu mudhinyani wa iyo zama ya mbunge nene ya maunduma usisi yenda indi inspector mwenene wa volisi Douglas Kanja na mwene kivila wa IPOA Isaac Hassan mabike mbewanza mesu kuelesia kila mesi yulu wa kutwai wa kwa kiu balana mo angeme usukumi ya monini wa inspector mwenene wa polisi Eliud Lagat avikie na kutia we ya nundu ni wa mwesi lula mwenene ndini wa kisanga ki baitu kana ni wona tomanite Albert Ojwang avikie na kwiki wa mbini. Tuithi dhanguni ya keli ni mauvo mease kana kumudhinyani wayo serikali ni yumbulile kana miinana kuma ila ya iseni kubetanga miwano yo ndena kampuni wa Adan bikio na yuma ya isa kuvya ya ute miwano la mekite na muvya wake trako na hindi serikali ni kulilie hivi ndambe yange ni kana bikie na uvya ya idheka miwano osu na kumina miwano yo nde ila mekite na kampuni wa Adan. Oidhanguni ya kele babe na ikuwa ni dinatha kitu kotini yolo wa weo ila andu eli matuana na mayema ukwata siana mali yo ila mati wanidhayo ya ilite kunengwa uo na hindi koti nobikiye na kumyo tuwa sekana mali isu ya ilite onengwa andu moko wo na hindi nitina wakwitha ikuwa ni yemwe inatha kitu kotini ebe mutu yunenda kwa samali ya atui make ila mati wanidhayo unundu wakwitha mayai na siana na hindi musili wa makuani Julius Ngar umisie ukuwa otuyosu ayasekana mali isu ya ilite osioka kwa andu mamusi wa andwasu manati wanidhayu mavong manengetwe uitondeni wa page ya kele mavo measekana ulawe muslimu neno wa makuani Willy Mutunga na mutongwe wa chama cha PLP Martha Karua na ndwangi ala masiwo kulikandia Tanzania ni maskati yendesu ya Tanzania kotini wa ngwataniyo ya ndesi Afrika umeloni wasua abala ndi meutula muti serikali ya Tanzania nundu wa kuthi wathukanu na kisiona komasi ya maili ka Tanzania na kuthi kwithukisia ikwani ya Tindulusu lani mutongoi wa ngaliko ya ulei ndesu ya Tanzania. Idhanguni ya karatu mauvo manengetwe wito ni mauvo makonetie Samuel Muchoki ola ni mwini wa Mugithi na wesiwe kwa isitwa ingita Samido aindi yumo vya wa polisi we asekana ndaisa uyo divoti kula watumiwe weani na kwa wendi aende na umandwa nika na aviki na uvingwe kwani nundu wa kwema uvika weani na indi wetweka kana kichumanitwe na kwithe wa osiwe video yemwe aina wathi wa one time na indi aviki yana okonwa transfer atwa wa muvyani wa kukitana na ungei wa indo kwe na indi betweka kana mbiki ya matuku kenda ndana yana isa kubika weani kola watumiwe na indi kutuma ose wa matambia maki meao dini wa page kana ni mavwasi na onenga mendini wa page ambe indi mavoma eletie ukunikilula wekiwe kwa mwe wa Albert Ojwang na kuona nyakana na maome sema ingi kila kinatumie atiwa nidhayo livoti isu idio bathukanu na maofisa ma polisi alama isi kana atiwe nidhayo kumana na kwikona nyamutwe exercise cha polisi cha Central Musini wa Ilovi. Idhanguni ya katano ya The Standard no mauvo makoneti asu na indi ni the wa Ojwang amesha kopio yes ya kana enda mwenini wa inspector mwenini wa polisi Eliud Lagat amwelesi niki hunowa ya mwana wake nundu wa kwitha niwe watumanie akavikie na kwiki wa mbini na indi ayase kana no we mwana wake we kande na mwana ongi
ndena na wa mwitu no mwana su ewe kana indi ni kindu kina cheva kingi kuona yelesia undu na iye mwana wake na ibinda yomo ana maamu no ainde mwana wake no indi yana kwata wia na akambisya musi na indi wiki yana kutiwa ni thayo kwanzia itekweleka withangu ni ya katano ve mavuangio makoneti ya su na indi ayumbe yu maendeye na usukumi ya President William Ruto na Inspector Munene wa Polisi Douglas Kanja Mose Matambia Momo alama natwa isie kikukiu cha Ojwang. Twithindi ni wa page ya thanthatu no mavo makoneti ya su na indi ni bala dateima kisia mwene nthi meutula muti President William Ruto na Minister Muvyani wose seiwande ni Kipchumba Murkomen mayasaka na ni mabinditie muno onetina wa kwitha ukunikiliwa mwi wa Ojwang unona nisekana alakitie kuwa wa na indi President ndaiso nene akiu Murkomen ndaiso kinene ya ikulu nene niki mabinditie na niki Eli Lagat we obisini bikiona yu onetina wa kwitha newe mwisilwa munene wa kikoki mavuangi manengetwe wito ni mauvo makonetie Albert waitu ya kana indi we ambisie nzikayosia kutete ya ene ndi kumatene kumelawa tuanele ile kumansioni kinene cha Pwani University no wawambie maundu ma activism na kuende ya na utete ya ona maniwa alangi idhangu ni ya mwonza no mauvo asu maendeye lakini ba maeletie miao 10 kana miamulo 14 umigwe ni koti monene kwimatukwana mwaini we 12 mwakani wa 2021 na indi koti ni wanengania mwoloto wa undu esililwa mailete kusobiwa me izeseni sia polisi kanela mabingi wa seli na indi betweka kana mbiki ya ono munthio maundu asu mayaisa kuyaniwa na indi no botwende na ukusi ya ikumbingi sia esililwa maiki ya mokoni mama officer ma polisi. Twithindi ni wa page ya kenda ya The Standard mauvo maumbolilwe ni controller wa budget Margaret Nyakango na indi yasekana ofisi wa president utomete bilioni 3 ndini wa myai kenda bilioni 3 ndini wa myai kenda ndini wa mwaka wa kilovia wa 2024 na indi ni mauvo masani ti aingi nondu wa kwitha president yethitwa ayasya kana Musalini wambe kwikithia kana ni waolanga utome wa ilovia utena vata ni kana kusuvia ilovia sia mwene ndi lakini wiona ndini wa myei kenda maitomea bilioni 3 indi kulwe neneji sio inatomikie kwikata na mwene ndi anatethekie ata idhangu ni ya 10 ya The Standard ni mauvola manengetwa wito koti ni umisie utwi wakana alama ambisie kwikunia maleve kwitene maendeto wathukanu na miao na indi mamwenda munene wa miao kana Attorney General asevie miao yonanitie nesa zo campaign nisieba na ni ata tutona wathukania ulono ikunia maleve tene na ulote kwikunia na anewa ilungu ya myei 10 yukite ni kana yani sikiu kana myei 10 ni kana yani sikiu na indi ugakwililikana kana kila ngaliko yonde ngaliko yolei ngaliko ya serikali onde ni maende na kwikunia maleve amo maivendwa mayase no ngethisia uyu komana na ene ndi ange mayase kana matwaisie isiso ya kwiki ya ene ndi na lakini wasisia maonendi ala mendini wa maseswasu onde withia ni kuendea na kwikunia maleve kila ngaliko katuni kama nani wa mundi ka The Standard kendini wa page ya 12 na indi kekonia undo maofisa ma polisi methitwe mai sie sieko ila siekika mai manda undo matono vuika nikana ugo ndukese kumanika na indi babe mundu uno bakalangi nomba floor ya nomba na endini uno baka ayu abaka yesi yo yethi abaibando utona kumelela na indi wasizia katuni kaumu noke konia okeko kicha kwa Albert Ojwang undu maofisa ma polisi manendie kusesea mayasi undu ne kunana sio kotani lakini uwe wesa kumela kauyu ni miavinianisie konani momeiza kuikata na indi ni kindu kila mu Kenya usiaitie ni kana one indi kwani yu yesa kumya muthiana ata na kana Ojwang
no vikie ukwata aki na tuimana alana nao alama na vikie na kumumia thayo twithinde wa thangu ya Daily Nation mauvu alama nenge twa wito no asuma mauvisa ma polisi kwenda kuvikia kiko kiucha kwa Albert Ojwang ni kana ene ndima ikavikia umana uwo baitwe kana indi maumesie alama ethiwa mwene wake ni makuona ni kana no navuiwa muno aitwa nayo kwa maundu ange maingi wathukanu na kila mauvisa ma polisi manaweta mavasu maende kwa uliku thini wa page ya Keli Wang manenge twa wito babe muka wa Albert Ojwang ne Vinina Onyang indi Onyango ayelesia ondo malai manatwa no metuki na makazi mwana na indi elesia mibango ila Albert nayo yolo wa musiwo ondo mwe na atui na kisiocho ayasa ni mundu na maoni mabasa muno matona ko motethia na kutethia andumo ondumwe na alangi mekisioni cho mavuangi manenge to wito na maende ndino wa page ya nyanya ni mavuo makonetie midena ngilie mwe ya President William Ruto kwithiwa ofisini na indi mavuo ameasekana kila kisumbikite midene sungilie mwe yake kwithiwa ofisini ni andu ala mathukuma kwendea na ovini wa misala ya okutilwa na payslip kutiwa itatona kumatethia labe utwika kana indi thuni kuthio bathukanu na miao ya wandikania mwaka wa 2007 ila yaitie kana muthuko minda ile totilwa musala wake ndo ile totilwa kilungu kibitukite ile yolwa itatu kana 2/3 sia basic pay ila wale itekwithwa aikwata na indi nikindu kiutuma athukumi maende ya na ukaya muno twithinde wa page ya Keli ya Daily Nation ni mauvo asuma onu mavisa ma polisi mana tatie undu batoneka kuvithania kikuki cha Albert lakini mausungio mona ni ondungi na reloading ba ayasia ayenda mavisa ma polisi mabikie kuatia miao na aiweta kana kumana na siku ila methi to mayeka ni sisa utuma akenya mata maikia ayenda indi mose tambia na kwailia uthukumi wo ni kana akenya mabikie na kwithwa na mwikio ingi na maofisa ma polisi idhanguni ya karatu ni ayumbe mayumia ukanio kwa aipoa ibikie na kwika ukunikili ula wailite na kunenga ne divoti na ugo kukonia kikuchu cha Albert idhanguni ya karatu ni voma uvoma ende te mamuka wake aielesi ende bebango elamana inayo yolo wa musiwo ondumwe na undu Albert na bangite kwika kwa community na indi bebisa wa inya wake ba Yukabeth Adhiambo na mukosi wake ne Vinina Onyango twidi ndini wa page ya kana ndi mauvome asekana amanigwa ngili miongo muonza na omwe kwao unimekitwe ndini wa CRB nondo wa kwitha maningiwe mikovo ya kisomo ya ELB ila ina kimanza cha bilioni 25 mbikiona yu baiteka kana maya isa akuiba idhanguni ya katano ni mauvo makuma chame kwa sekanali batoneka silikali itu ikeliwa itesi amanigwa nimeanata ona otina wakwitha mena ula mutandao wa Nemis ulani wo witha ukuite mauvo amanigwa na indi nikumbukie kana mauvo amanigwa ni mavutiwe kuma kwa mutandao usu wa Nemis na silikali kwithiwa itesi yina manigwa meana ata na indi Nemis yevo netevo nikibada tumia wanene mama skulu makamanenga livoti ila mena sio yolo wa amanigwa la mena mo na kwitha na data ila ya ilite nundo bedwa itevo kana medwa matena mauvo ala mailite no wewe kwina mathina ma capitation wiwa school imwe sio kwata ilovia nini ovokanu na mathigwa ala mena sio na indi pionzi ila nzio itona utumika kwikija kana kila mathigwa ni wamanika tuisonga na mbendini wa page ya thandatu ni mauvo maende na ukonia methena ngilie mwe ya President William Ruto na indi betwe kana ndini wa ungu wa methene sungilie mwe unana wandi ya Kenya na ndingi wende ye na kuvalanika na muno mauvo ama konetie Kenya na ndi ya Sudan itina wa Kenya kwitha itulwa muti nundu wa ukwatiania na ikundi
ya RSF jela yidi twendi jibingi sana na serikali ya ndi ya Sudan. Tusonga nambe ndini wa page ya nyanya mavola manenge to wito na suni na onengelelia mendini wa page ya mbe dini wa medena ngilie mwe undu payslip sia dhukomi siende ye na kuvini wa na kwende ya nakunama na indi babe ongelekanyo inenganitwe ya undu enendi maibawa edha mwaka ni wa ngilili miongwele na ile waiba wa ngilili ya na yemwe musalola weno kasiani ngili miongo mwonza na thandatu na silingi miongo itatu na ile lakini oyu mwaka ni wa ngilili miongwele na itano weno cha ngili miongo mwonza na yemwe maana thandatu na ekomi na nyanya uwa sisia bakube ngili miongwele na kenda na kana ngili miongwele na kenda na kendo ni itiletwe kuma kwa musala edani ngili mana eli mwaka ni wa ngili miongwele na ile weno kasi ngili na yemwe miongwele na thandatu na silingi miongwele na ile kwa uyu weno cha ngili ya na yemwe miongwele tatu na nyanya maana thandatu miongwele na itatu ndi sunongelekanyo dawa iba wa milioni yemwe ngilile miongwele na ile weno kasi ngili maana muonza na thandatu na silingi miongwele tatu na ile na uyu ni ngili maana thandatu miongwele tano na kenda maana thandatu miongwele nyanya na inya abakube nusu ya musala yangie kuthi na serikali kendo hini kila kioneka kiende na ubini ya adhukomi muno kavindani ka ngalama ya mikalili nayo yiyulu no kwati wendeye na kuvingi sika hindi katewa maundu alama ende na kuonzia payslips ya adhukomi ni bamwe na ilovile meutulwa siya sha kana siya shift kilungu che ili ndono mwonza itano ilua ya na housing levy ya kilungu che mwe ndono itano ilua ya na NSSF ya mbatakuma silingi ngilima na ana na miongweli na ngina silingi maana na miongo nyanya na balange maiva indi ngili ile ya na imwa miongo thandatu ngina ngili tatu maana na miongwena sino amwe katewa maundu alama ende na kuonzia payslips ya NND Ovang maninge tuwa wito ni mavome asia ndeni wa mbele sungilie mwe President William Ruto ndea ni sema wadhala wani kwa kana walie amuika bala amuika methi twe maiskumia abikie na kuyanisia kila wa mandhie ndeni wa page ya kenda ni mauvoasu masamido wetokana nuemete kuthi wiani onetina wa kwitha athamiwe muviani wa kukitana na usangili wa indo oyo yendeka kose wa matandia ma kimeao nundu wa kwema kuvika wiani thini wa page ya 12 ni mauvo makoneti ye utionge umiwe ni koti na indi yu koti no tuye kana ethape mundu ume kana mundu muka mutumite ndu na nimwithitwa moye kala imwe kwa ibinda yasa koti waile totala usuta mutwano na indi kichumilile thini wa ikwanilie mwe vala mundu umwe unenda utani tena mundu mukaula methitwa mekalite imwe mwaka ni wa ngilili na itatu ayase kana mayai so twana indi mundu mukona keskumia au lelwe mali ila mamandite vindani yume imwe kwa ukoti watya kana ethawe na mundu na nimwivani tie kwa vinda yasa nimwe kalite imwe osuwa ile totalwa ta mutwano Ovwasuma Willy Mutunga Madhakarua na ndwangi ana kuthi kotini wa ngwatanio ya ndisi ya Afrika miloni wa sua kusikata ndia Tanzania mendi wa page isu ya ekomi na ile maenda maiwe nundu wa kusiwa kolikabu ondumwe na kubetangi wa stamp ile nekiwe ndini wa passport sio ya kuona nyakana ni mabatiwe kolikandi isu aindi katuni kama dhanyani womundi ka Daily Nation kendi ni wa page ya 15 na kakonetie uteti wa Rigathi Gachagua nondo wa kwitha yu etina wa auma utetini wa shares yu alikile utetini wa cousins na indi kiwini choki ende wa mitandao kwa OU andu maibu wangwe yuluwa utetiusu wa cousins wendi sinaku we cousin wao na indi yucho kima dhangu ni kiokoni cha umundi kwa tie dhangu ilo kwenda
ngwisome kwa uliku na ndukathivasa na rika nithandisio kethia na mutaalamu wa uimi muthenyani wa umuthi twinenanisia yulu wanzia ila utona utumia kula kumu takwile mbetani ya ukamba kula mbuwe tauwa nesa ukaikiria kana ni waima na ni waketha na ni wethewa na liu wakwiana na indi kiokoni cha umuthi ati ukulitie we ni nzia siva ila utumia ukamba kwa ilia nima yaku we ni nzia siva ila utumia ukamba kwa ilia nima yaku na kuikiria kana kwe mbua mbingi kwe mbua nini wavikia na uketha nengelele mawoni maku kusala ili tukenda imwe itano na siokethia ni tuiga tuikunikela mautumania sidukathivasa nitwa Robert.